kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen Sangti Moholder Sirarong Hang Pilapen SMSE atumpen Aksua Maipu Esterson Tisophan Lamboy Kipipon Mati Jongni Paisir Kepani Birta Chatayalong Kiklangpon Inut Sangti Moholder Sirarong Hang Pi Aphan All India Student Union Mate Aksua Maipu Esterson Tisolapan Arisang Ho atum Sirarong Hang Pike KAC Lapen Forest Department atum aphan Lang Plot Pensi Sangti Kang Hupu Karbokaputhak Pini Puthot Sen Moholder Supplier Association Mati SMSA Asahe Malong Perangke Mai Kang Nipon Perangke Mai along Sen Moholder Sirarong Hang Pipen Kaning Jepon ke Aksu Maipu Esterson Tisolapen Arisang Ho atum Nilipan Arona Lo Mati ke Chokle Malu Avipu Akoinang ke Pipon ke Ahokali Lapen Nilipan Tangka Suri Pokep Nang Pinangji Pusi ke Terpota Akoy Pipon Lasila puson nang ke ther nang ke habdo bom lang peluti nili tumta sai jokji lamhoi pinang ko puputa ning jepon ang tonalam the kachini jiaphan pherang ke thingnu kaning jepon alam thile arjupon sna nili phan akoi nangi pi ke like lo je nili illegal sik claim pusi nili phan akoi nangi pi sitame nili ke sangti claim ta claim dun bom lo mohol ta claim dun bom bangamenta nili claim dun bom lo sitame piniar nias nili ke Department Lapen Council atau Mas Council atau hat nili arkan ke athe nili ke piniar ni ki claim chot kalilo momentu pen ta claim lo sitame nili royalty ta clear Lapen nili tumge la tender det pen nili tumge mining dam nangi mining dam det nili tum aphan ke dak operation na pakuri nang paklem asilong le sitame nili tum ala nili tum nangi koy ke nili phan ke illegal punang koy lo non ke illegal kali nili claim bang ke la hen lo mining claim nahen lo nilitum han mining plan laso mining plan ki long dam dia phan nilitum dak council long nilitum boisa pidiat an si nilitum dak pen dam long ji dak pen nilitum 2,32,000 nilitum dak pen dak joma dia si nilitum han laso mining plan long ji laso mining plan long dia ta phisi nilitum aphan ako council atum aphan nilitum royalty chipi tang la royalty chipi det pen nilitum aphan la hen lo operation order la si niliphan akoy nangi pike nane pen nane a photo nang ka uthai pen kipi la pen nili photo kipi ke la ke alang litum a ot kilang no si ka chiplang lo pusi nili ke pudet po athe alang litum ge pini chot kali aprang ta alang litum ge nili long tawang lo along a break long tawang lo sitame alang litum ke poisa phansi la ke claim chot abe par ke anu ge preg along ke hangdam ko na lo George Milik along ta mane ka choklem dundo George Milik andar lo haladak sita alang litum santing len pi along ta 10,000 lama long ta dilip lama long ta 10,000 la pen ke moromi dipusane pine la long ta 10,000 la pen ke ba ing tipi amen ni libang chini ne der alang lita ni andar George Milit andar long si choklem dun lo alang lita 10,000 pilo la pen ke ako nino arthik ti so mohol long ino choklem dun do alang li phanda pasik sak dam lo so mek ta men hala ing ti so he alang hemonto ta alang 25,000 alang li tum han pidun lo alang litum ge niliphan kenang ki blame ke je abedet pulo thik ase alang tuma abedet pen pulo te niliphan documents nang hango doma abema documents nang hang det pen si alang litum la niliphan fake news nang ki pinang ye nang ne det je pulo documents nang hang det pen nang pino niliphan kopi ma ke chok che ke dam de niliphan aprang nang contact tha documents nang hang tha nili bangela si pudi la si autonomous council sar tum hanta nili kardong yang nili ke kabul ajat tawe kumat bang pusi nani phan kang hu po ko na pigla amen bang la bangke media All India Karbi Student Union patumsi nili phan kang hu punang karbo la amen bangke starson tiso la pen ke welson tiso la pen ke mensing teron alang litum si batai ta nili phan la son si nangar aprang ta la sodim long thot sodim long si nili phan pulo ok kachong hu laki pusi sita mi alang litum poisa chuendet anu ka premon poisa chuendet ajoini sila tum ing samri lo
Sitami non ta ko son nak taksi poisa nang hang lo niliphan direct nang hang he deh ahok pe niliphan direct nang hang he anut ka frekuensi pukang lo je nang pacing kino nililong ke nombor tabe alang litum nang niliphan dorkar pote niliphan phone nombor nak sipinai niliphan phone nombor ta nang pipe anu ka frekuensi pula alang tum si bang cingki lo surkia ke nang pipo ta bai do kusi pula he ahok lo ili nije amunit alang litum ta choklen da chodam da tapo student union popot nili bangta to na cirap dun posuri ke bangke pusi nili tu ini je sitame nona bangalang litum nang hang lo pu pocket nagi sitame nili pula nili ke pocket ave nili ke capacity ave non mat ke te nili ke royalty lo maka cpg banang litum hal maki pg mahala levar tum hal maka cpg pemasi nili ke ppa join si alang litum ke sorry alang litum na to cara arni bangke Saturday alang tumpilo news Monday ni ancol kasi lapuson along anut kapek la tumson ka ciplang son ajudun long dum no na mat ke anut kapre ka tumge la son nga ciplang abang ke abi alang litum si along tin da dampo along tin da long ta poisa rungpo la tumge la son si ka ciplang lon daya ta asya alali lang kisotum nang kemane nang long dat bang kale kapek long ta son dum kapre long ta damig bo la tumbang ke telas bang so star son apan nanit tumahin dan kupilan tenon kang sai hipi nilit tumahin banggela som jong si ciplang bom lang pulote alang anglit tumhan tuning rilo media tumhan ta tuning rilo marat tumhan ta tuning rilo la son ke klem tumaphan ke insai wek nangji la pen council la sora phanta tuning rilo sar tumhan ta insai wek nangi la son naki klem tumaphan ke si ta tumna sangti mohol doan pen kang sai son ka sik son duluma mate agapek son thana pine son ka report dam son ka sik nili lason si mathalo he alang litum lason along ke tochar nili tumhan ke tochar la pulena tochar bat pulote nili tum ke council ta text ta chipiun elo la sila puna claim pulote nili tum ke FR ta sitame pidep po kasi nili tum ke chisiklo Kroki dinga rong arat kedam ke bang atowar social worker pitera ahin pen towar kasalam pidam lakhain ko trok duar bagri constituency ka parlo kroki arong arat kedam ke bang sung pik polam kroki arong asar lapen pherang ke dum social worker pitera along towar mission nang salam pivek thapusi social worker pitera along tuning ridamlo bang solam kroidun si kroki arong kedam ke bang atowar silam pidamlo lapen kroki arong arat pen anisan sitame chulin kanglo Kroki arong laki Karbiang long lapen Golaghat district a hoyalong sita bang sorong aphan KAC kachari atum kelang pangkri wilang Kroki arong arat pen social worker Piterang aphan lapen Kajiranga KAC Santos rongpi lapen arisang ho aphan Karbi manping kithinai apo hopen archudut lapen Kajiranga KAC Maipu Santos rongpi sita bang sotowar kasalamalong chetongdun Tangte Kroki arong asar lapen News 24 Perangki Ronjit Kro lapen Kajiranga KSC Santos rong pipen Perangki atumathingnu lamthi nang pachini dona lamthi le arjupon sena Prangsi Perangki abitung dom panilihin pen kardom pajariglo nilitum pini dikhe ka bang ke nilitum kachurodam gangtung lapen isi ningkarong alamthe lapen nilitum kadokobe rong asar pendang lok lapen nilitum labang sodim kedo rong arat doan setame nilitum ningarong pik piapod ma pulutang te nilitum kedam tang suri hinira pho ningkan pening suri hinira engkoi plian benlo jo setame nilitum kedam kewang setame nilitum kisung thepi khangyang pipod ma pulutang te kisuk ni pendang lok lapen nilitum hatbat kidun pini dukan bojar kedam setame nilitum sung pikangyang setame Pinyar ni bangke nilitum piaposi ningarong pik pugi pudama labang solam the dak bangke inu da korte terang sangho alangli long nilitum je itung kedam ke bang asap ka siksak do lapen nilitum phanang rap thapusi nilitum kadoko be rong sar pendang lok lapen nilitum dak mi karmi thurans tami nilitum chingrum pen chingwai si alangli long nilitum tuning dam lo setame alangli ningkimi pen nilitum ka chingki pen alangli arnisi anvet nilitum phanang padak alangli nilitum phan alangli mithang jungjunga khipen satami nilitum ka chuning rida mateng pen alangli nilitum phanang kirap nona bang ke nilitum towar kedam ke bang satami kisung ave pinlo lapen akasik sak abang ke nilitum thangna ta vedelo pusi nilitum
pudame pipon ma polotang te nili tum ajuding land pans tami akisung ke thene ke lehan lo setami alang li phans tami nili tum suri akadom pajudik lo la pen alang li phan anso se alang li la pusonak thak muni tum han kidu kisung kerap la puson kaprek phans tami alang li arnam tami here to me papidun dona lasi pini nili tum alang li phan ke hai terang sang ho phans tami nili tum hin pen ka chunung dun pen alang li ni tum phan kerap pot choro par pig lo li hin li rong sar hoi ben sme churu pik kurang thu alang li chithya kai long piduna pen alang li long arnam kai kita pahirme duna si nilitum pinang na jak kiding pen kidam kiwang ka siksa aputhak nilitum kachuniria teng pe alang li nilitu alam pamu me pin pen nilitum alam deng si pen alang li akang hon nilitum long puthot ewang thusi alang li labang so tuwar pini nilitum phan JCB kadu wichiwan pen alang ni mitha khipen nili teman kedam kiwang miseni phan alang ni tuwar ni teman banai pilo asi churupar pik alang ni lapuson ilitum dewar baguri nirep hawar along jongsi lapuson munit jongsi litum non bang troxiner ke lapuson delo bote anso selitum dewar baguri mate nirep hawar tame anso se chingthorji tame lapuson sona munit kom hek pen posilitum dewar baguri nirep hawar ke asona ka chingthor asaita kom hek la si churupar piglo alang den teman kirabo pot lapen phirange pitung dum fanstame puthot churulo puthanang ni tumne li tumalong na ka humri tu pen bang so betta puthana ke en pon thopo korbang la so addi malong na ke golaghat district se puri ma Karbi Anglong district se puri lo non neli tum enit map along teng pote lage Karbi Anglong district ke puri lo golaghat district pulos dang na ke chipuke same neli tum dak ke bang cheng pen ateng pote pinanga na kasik sakdo bon same non ke alang tum Karbi Anglong district pochi chini si nang iribom no asap sap na irisi nili tum non pini an bang ke misen pen dolong lo la pen nili tum kadugoi bari bithung hai huis tamini tum chikhuli long lo chu ichu som long lo la ke alang li tum same Karbi Anglong buka chini pen yok sina ke irilo posini tum kroidam dan Karbi Anglong autonomous council pen dak atum hanang dogo la dak golaghat district a hoi long boldar long nan tum kidu tum han keron ke dak son pi nang le lo nang nili tum long le pu ta nili te lang ni thamanta sor som be pini hem ta nang pilo pen pini lang ki yun phan ringwel pu ta pilo mosame akina sot nai kar munit te makina sot nai ke me lang la pen towar hena aposi me talong lo lang tolong lo same lang same ni tum la pan available mission posona vela mosame bang na pitang na pakolong lo la pen hem same lason hem sugana pilo long lo astame churuna ye lang ni tum same stame akina sona ni tum tobar phutha ka bangsi alang ni tum aphan chuni ribom same alang ni tum pen na pipela na piji mene der cha rafi mosame nilitum kita me ba kasik sak bang do kok pen yoksi litum kortilo terang sango alang ni long chuni ripen alang li aning kimi pen litum phanang pini na rablo ase kurang thu alang li long same arnam herjumile piduna asila pusonak thak si council sor tamila pusonak rapte alang li tum jakong do bom hodle pusini litum ako alang li tum same ko chuni ridam tho Cleared up Believers Eastern Church along an kimi ki chojai mek kidengpon mati jong ni phai keparni lakhain ko rehini soropathare misi constituency ke parlopon sangti hidi lai chanti so arong Cleared up Believers Eastern Church along monduli sipen an kimi ki cho ajai mek dengpon lo pini bangso an kimi ki cho pon ajai mek along deacon son tiso local pastor pensi mai chari pon lo lapen siken killing kongchun bang ahin pensi alhi pachini lapen jai mek alam the Cleared up pen than pon lo Pastor Tiso sang hopen kachari ponam mailong aluhisar po manpen brother Sarbikha Tokbi Phapang jang aluhi Agustin Tokbi Mekri rong hangpi Anjali lekthepi lapen anparta hemphu Jisu Kristo phan ke kroyara datumpen chutangdun pin pordamai kedam tang ningkan ke thoma bangki sangti hidia habar angkang arbe ke jang kang ar pik pena jok kedam tang aningkan ke thom abangki sai ka chuti kia tuma phai jum hek ason Bon ta pininga sing kana bangki botor ke misen pena jok si sai ka chuti kia por arwi jang si
apor pen sok chu idun long lapen non an kirot kirim tang etsi pini cleared up believer Eastern Church amondolia rata pen arnam aphan kiru lapen non kibang jilang arni aphan Augustine tokbi a hin pen minu a hirjume hangpon lapen brother Sarbikha tokbi pen arnamalam than pajer mi ponsi pini cleared up believer Eastern Church mondoli isia rata aningarong chipi ponsi an kimi choponlo. News text report, Carbino News. Borsing Ronghang Mini Stadium along Khel Maharan Hawar Kehat LAC level competition Angdung Kiti ke Pathupon. Matijong ni Pai Kepani Phuloni constituency ke Parlo Loring Thepi Borsing Ronghang Mini Stadium along Khel Maharan Hawar Kehat LAC level Angdung Kiti ke Pamanpon. Labang so sai kidam tang matijong ni pioneer kepani ada por pioneer kepen pangching pondo lapen bang so long hawar ke hat LAC ang kang kepalo kapre constituency pen bangsi football volleyball kabaddi pen chenglok kapre ason setame pathu pondo mati chidan pondo lapen labang so angdung kitia long ke pathu ke hai tumsi puthot district level angding pathu pontu popusi nang pachini do lapen bang so along Alhia manapeng pen kacetong dun laki KECEM kang bora killing social worker Sabina Teronpi Phuloni pen center municipal board chairman Moja Singh Ronghang Phuloni VDC chairman Dhoniram Ronghang BJP Phuloni Mondo president Noren B Phuloni Lems chairman Vidya Singh Rongpi lapen Kitcheng pen kijut kachupaduk dun abangphu district sport officer Rilip Ronghang pen chenglok ke ongdung man pengki doatum chetong don si labang so sailong RDP dun dokmuka pen Arjun Hanse Carbino News. আজি 3 দিন ধৰি 8 তাৰিখৰ পৰা আজি 10 তাৰিখলৈকে আমি হাওৰঘাট LAC আণ্ডাৰত খেল মহাৰণ 2.0 আজি সামৰণি সফল সামৰণি আমি কৰা হৈছে মই বিশেষকৈ আজি লৰিং থিপি যিটো ষ্টেডিয়ামত যে স্থানীয় ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেখেতসকলক মই চিৰকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰি আজি সফল সামৰণি কৰিছে গতিকে আজি যি টিমে ইয়াত চেম্পিয়ন হ'ল তেখেতসকলে আমি জিলা পৰ্যায়ৰ লেভেলত যাব ধৰক আজি ফুটবলত নমাতি আহিছে বা কাবাডী তেনেকুৱা হাওৰঘাট তেখেতসকল ইয়াত কিছুমান ভাল খেলুৱৈসকলক লৈ হাওৰঘাট LAC ভাল খেলুৱৈসকলক লৈ এটা টিম বনাই তেখেতসকলে জিলা পৰ্যায়ৰ লেভেলত যাব কি খেল আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াত আমাৰ LAC লেভেলত ফুটবল কাবাডী এথলেটিক্স ভলিবলটো সিলেকশন হৈছে ইয়াত ভলিবলটো হৈছে তাৰ পাছত কাবাডী চেছ আৰু ৰোড সাইক্লিং হৈছে উঠি অহা খেলুৱৈসকলক কি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো উঠি অহা প্ৰজন্মক বা খেলুৱৈসকল কাৰণ আগে পিছে আমি ক্ৰীড়া বিভাগ বুলি ক'লেও ধৰক স্কুল লেভেলৰ তেনেকুৱা খেল পাতিছোঁ কিন্তু আমি ইমান ভিতৰলৈকে যোৱা নাছিল কিন্তু এই খেল মহাৰণে মানে গোটেই গাঁৱে ভূঞে ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ গোটেই ভিতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আহি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এইটো MSC লেভেলত যিহেতু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 17টা MSC আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 9টা গতিকে প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত খেলিবলৈ তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে নিশ্চয় ইয়াত আমি টেলেণ্ট দেখা পাইছোঁ নিশ্চয় এইটো জিলা পৰ্যায়ত যেতিয়া খেলিব তেখেতসকলক আমি সিলেকশ্যন কৰি আমি ষ্টেট লেভেলত আমি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা জিলা পৰ্যায়ৰ খেল আমি ডিফু মেইন ষ্টেডিয়ামতে আমি কাছাই ষ্টেডিয়ামতে ভাবিছোঁ জানুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম সপ্তাহত থেংক ইউ